Aku tak faham sebab bila you dah sign up for this, kau kena commit. Dua-dua sports kena disiplin. Tapi kenapa aku kena pukul 12 tengah hari cycling, pukul 6 pagi bangun, running? Penat. If you wanna call me toxic sebab aku suruh kau masuk klasik ke, masuk powerman, duathlon, doing all these sports, panggil aku toxic. Tapi kalau kau dah pilih jalan ni, habiskan jalan ni sampai habis. Sejujurnya aku tak suka orang yang suka underestimate orang. Kat Lopet aku pun biasa-biasa je tu. Aku kayo pun first time. Okay, my name is Hafiz ataupun dikenal sebagai FZHD. Assalamualaikum, aku Izzat Edi. Another year with CAF for Powerman 2025. So, tahun ni CAF Powerman 2025. So, last year aku buat Powerman short. Tapi tahun ni sebab sebenarnya aku nak buat short juga sebab aku nak try untuk beat timing aku. Sebab last year aku dapat 2 jam 14 minit. So aku nak try buat Sabtu. Siapa yang tak tahu Powerman ni, dia ada running and cycling. So dia ada 2 disiplin tau kau kena buat. So 10 kilo running, lepas tu 60 kilo cycling, and then kau kena lari balik another 10 kilo before kau habis that Powerman tu. And then dia ada cut off time. Cut off time untuk Powerman klasik 5 jam setengah tak silap aku. And siapa yang tak mampu nak buat klasik, korang ada option lain untuk buat Powerman short, which is 5 kilo run and then 30 kilo cycling and then 5 kilo run juga. Tapi dia ada timing juga dalam 4 jam dia orang untuk cut off time dia. Tapi Izzat dia cakap dengan aku, dia kata kau tak boleh buat short tu. So dia cakap dia nak gunakan alasan tahun ni nak kejar timing apa bagai. Tak apa, Hafiz, kau join dulu klasik along with all the other CAF bro. Tahun depan baru kejar timing kau tu. Janji kau dah dapat rasa dah klasik tu macam mana. So tahun ni aku cuba sedaya upaya untuk buat Powerman klasik dalam masa 4 jam. So aku kena buat aku punya 10 kilo sejam untuk the first 10 kilo, and then another 60 kilo cycling aku kena buat 2 jam, and then aku punya 10 kilo untuk yang terakhir tu aku kena buat 1 jam juga. Termasuk dengan transition dengan time. Which is sangat-sangatlah critical sebab aku ni bukanlah fast runner, tapi kau boleh panggil aku toxic all you want, tapi nak tak nak habiskan apa yang kau dah start. Even for myself, this is a reminder to me. I suka remind all my friends, finish what you started. Ini jalan yang kau pilih, ini jalan yang kau kena habiskan. So tahun ni Powerman 2025 kita ada a few new candidates for CAF Bro, which is tahun ni kita ada Hafiz, aku, Abang Imran. Last year dah pun Powerman, tapi kita ada juga yang baru, Fad, Salman, Syabil and Kuyen. Assalamualaikum, nama saya Fad. Saya 25 tahun. Hi, my name is Salman Farish, also known as Salman Farish. I am a fashion content creator, a lifestyle content creator, and also a social media runner. Nama aku Syabil. Aku bekerja sebagai content creator manager. Hi everyone, my name is Kuyin. I'm a runner for Asis Malaysia Run Club and Actress Collective. So this year I will be joining the Powerman Classic category, which is 10 km run, 60 kilo bike and another 10 km run. Okay, so for this year, actually really excited lah sebabkan semua kawan-kawan dapat join sekali Powerman and dia dapat bagi aku semangat untuk do this Powerman together, and aku pun rasa confident sebab kita orang selalu training sekali, and also the support group and the support system is really strong within our group tau. Being running seriously, I think 3 years. I've been to one of the World Major, Berlin Marathon last year, and latest I went to Osaka Marathon, which I hit my new personal best, and now focus on Powerman training, which is running and cycling. I need to gel dengan cycling juga, sambil lari nak fokus more on cycling juga. Tahun ni aku train hard a bit
aku start train awal lah. Aku start train awal 2 bulan, which is sebenarnya tak cukup 2 bulan tu. Sebenarnya kena panjang lagi lah. Cycling ke Batu Arang, Mat. Gua cakap lu brother. But this time dengan ramai-ramai dia have fun lah, cuma kau kena maintain the speed lah. Maintain the speed like 31 kilometer. So average speed tu it's burden juga lah. Sebab kau nak maintain 30 km average speed pun susah sebenarnya kalau kau tak cukup training. This new to duathlon itself. Diorang tak pernah buat powerman. In fact, diorang tak pernah diorang tak pernah balance 2 disciplines, which is cycling and running. Diorang pun majority start from running, but it's okay. This is a new thing for all of us juga. I pun baru tahun ni nak macam take this thing as serious sikit lah compared to last year. Last year I buat sub 4:15, 4 hours 15 minutes without any proper training. Itu memang belasah je. Sebab apa? Sebab I was sombong lah orang kata, because I'm good at running. So I thought yang waktu basikal last year I can just pedal, recovery. Rupa-rupanya I tengah waste a lot of time. Dari satu, transition last year memang barisat sangat, because once I switch from bike to run, I suffer cramp yang gila-gila punya, yang tarik I punya transition time from 2 minutes jadi 6 to 8 minutes macam tu. Memang dah bazir masa, because I was too busy relieving the cramp lah. So tak apa, tahun ni dengan pertolongan Kafbro lain, Alimi ada, Hazim ada, Nadir, our ride leader, untuk guidance kita bawa masuk dunia basikal ni yang kita orang mostly tak tahu apa-apa. Readykan training, proper guidance. So thank you so much Nadir. I'm excited and also nervous because I did not underestimate the distance. It's just that I don't know if I am capable of completing the second run without having any issues. Aku rasa like both of this activity dia macam ada best yang tersendiri. Running memang tak senang. Actually running is really endurance game and a lot of muscle groups, and it's quite tough kalau especially on long runs, you get sores on different parts of your muscles. But cycling wise pun dia best sebabkan mileage lah. You can go lagi jauh, boleh explore more places, and also dia lagi lively, when you ride a bicycle. Sebab dulu aku pun datang daripada fixed gear, and this year I come back balik, finally masuk dalam road bike punya scene, and it's my first time, and overall it's a really good experience lah. Memang best gila. Kayuh dengan member tu paling best lah sebenarnya. Untuk running part aku rasa kita orang dah segregate kita orang punya weekly training. So hari Isnin kena buat run, hari Selasa kita kena buat cycling, Rabu kita buat long run macam tu lah. So dalam seminggu tu dah complete lah kita punya jadual training tu. Susah tapi kena buat. This is the first time aku commit 100% dalam apa yang aku buat sekarang ni. Aku rasa aku tak pernah lagi commit secara serius macam ni. Tapi this time around aku memang commit 100%. And dalam masa seminggu tu aku 1 hari je aku off day. And alongside banyak lagi Kafbro, kita sendiri nak improve ourselves, target new PB to ourselves juga. We are not chasing podiums, we are not chasing to be an elite athlete ke apa. It's just us improving, being better at ourselves. So far training untuk
Powerman, running aku yakin dalam 90%. Kalau cycling pun tak yakin lagi, masih 50-50 lagi. Okay, paling struggle yang aku nampak so far adalah Kuyin. Sorry cakap Kuyin, tapi tapi kau lebih fokus dekat lari je. The most struggle person, I think myself. They all my friends, they did a lot of training, a lot of bike training together. They cycle here and there, do crit. Tapi of course dengan Kaf, kau sentiasa look forward to something bigger and new. So thank you so much Kaf. Ini jalan yang kau pilih. Ini jalan yang aku 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 pilih.